Ama brako ye watching. Kofi mejo so. Ama obi a wo studio ha bia ka oh. Meti ka. Adan na Poloo se na nsen na wonam no. Boy amane e de na course court. Kofi me that radio obi beka say breaking news kese pa ato justice here. Me ni ka say no Accra High Court the criminal division 1. Na yin na beka say Akuapem Poloo asem. Ebra ye man no say onko efiase e 90 days no. Oko mu 8 days pepe na ne lawyer eba High Court obe file appeal ni kra of the kind of bill. Na me no ka say here ene na ruling no eba so. Say Akuapem Poloo beko for 7 days now 17 or 90 days yet 8 days nishima ye na aka no ene na ruling ni eba otimwa for tinetwem chere say appeal Akuapem Poloo ene na lawyer for edeba ye no odin ho anti ate esan say also all mitigation factors no otimwa for tinase e wo circuit court no odin nyina e ye adwuma titu say ye ka say Akuapem Poloo nken say ye ma no prison custody ni mum yan fine no na enye kokobo no ochemu say dansem no mutebi enim anase nyina so papa bi enim enti me bonu nyina to fa dia ni otimo fo na e kan NSA Akuapem Poloo 90 days na the man next e pata enti 8 days na observe ye ne aka ni nyina yan tetin free na se sia no ka se yan san fa nko batun sawo na onko 7 days ni nyina o make order so se ne ba no so Akuapem Poloo ni wa obi a oye competent person wona busu mu bia no yemfa akwala inja no na onhwe akwala nti me no kasa sisi de be really sure oti e court de mo ha ye twen say ye be make order no fast na afi ye di Akuapem Poloo e fi yakọ nti 8 days 90 days ni dia na aka ni na court say onko serve. Angel breaking news. Ama ye hunu Akuapem Poloo ase ohye ne hoodie na otare police ni ba kon echi na womo twe no dese eno ano no ne kromu ano no ne goyin Where make us library pictures, old pictures, a bra where circuit court the no I see you to see the all boy also make us a jarabia black and a wabo tuku aboniti kama or the take court them afi and I train to obesi form say we dey never fatan no moti and I say dey never family engage again kofi afi ni watching my wife say we dey obesi form abesi apo. Angel breaking news. Ama is it a fact say ne bone no ne really awie ana say wo kono wasea ba bi oni adi asem ne fa foforo bi wo mu ana kofi ni na ni ya kan wie on say asem ye kan ni na wie e wo circuit court e na ye man asotwe ne wo hoto onko afiase eno e na bra ye de ne call ye enu e na Akuapem Poloo say da bi oni amiti ye no ye misdemeanor ye e fam de me say obetimi ama me asotwe say nko prison ana so betimi aka say ni tie sika nti na dem no timo for one hwe me bucket way na moment tie sika no when you prison down pension to the bar High Court nti High Court to the bar no de no ma you no bar appeal say sa otimo for circuit court no ansem no en sesan ka we prison ni mo nke say aya asotwe ye sika o tie sika na e de amana sign ne bond na okọ enu enene ye gbogbo ni na so na ba besi nti ene de asem no tu atwa kra nti okono for 7 days na kaneba enu anu no oni asem bia wo court de bia ebio. Angel breaking news. ana ennadodo a aka eso kokotwa no sensi so ma yembio Ye man 90 days e wo circuit court me lawyer chem say o serve 8 days e san so call ye no 8 days pepe no file appeal no and appeal no ye granting bail no e wo nti e da bail no ye granting ye no pepe no na e easy say enye dwumadim nti enye ye say na say 8 days no try e won so nti e kwakoti 8 no e fi 90 days ni aka ni na court ne say onko serve. Angel breaking news. Safeno akan ho Akuapem Poloo kwa akotwe mu na ediowotwe mienu 82 days na ama ne lawyer on the appeal enye ya no wo ye we no aye ade a oye ho hwea enye ye biewa na Kofi me dan say after na court na make order no enti ye hwese obeti na ye ne din komo say bia obekọ court person ufi High Court obetimi akọkọ top appeal enti ekwan esanda na ninte obetimi apem so akọ enti ye hwese opie na ye ne twon komo na so obekasa dia ye hwese dia ekwan da na nim na kwan na obekọ ana say onko biem.
yeah calculation per prison for so the omo calendar yeah omo ye no a as yeah nya 22 days eno na ese otwa sa na ti na 2 months 22 days okay kofi emrano minim bebre na kakra minim no se ohwe emrano dia ye ma o days a emro 2 months 90 days ni dia o serve ni nyina pepepe no mum ni e bro so no dia e na ya ti weekends no ene ade fim but san se 90 days ni dia obetwa 90 days ni nyina pepepe like say bosume mienu ene enna no kakra enna no be ye aduonu mienu ena sese okwa kotwa na oh just osu a oda form ananse osu a de wo wani ana nisuo eba no ebia Angel breaking news. de obo wani ana nisuo ba insan so court de na court ni kusu setintin ogunani a na nisuo na eba breaking news aba ene se Akuapem Poloo court abu anasem no se wonko na wonko twene aban kokumu enna aduotwe mienu a eye bosome mienu enna no aduonu mienu ena sese woko no kwakodem no senka court na hye 90 days ya bosome miensa ti adade no na mo hwe no ya fa nto so na hwe nti say ye beti 8 days no a wo mu de kan okodem no yentin free 90 days no mu nti ye kwa ama brakwa ampofo anopabofo dwumade no ni ko nie start na se bibia pie mu a ama brai na beka bibi kire yen sese no san na asie na bisi ebi adem na lawyer fo nkeka omo ho na etese be ha dwene pa ama akwa baba orgasm no so san na sese asie kire so here am jo so we dey the time me no pass idea Akuapem Poloo eguso a court wa ye change say be ya na warrant no na say ye dey no about the three apple in some me na say Akuapem Poloo asemi if you agest ba ebe to ja court a sentence Akuapem Poloo to 90 days I 3 months prepare I want someone okoye ucha enefua no mako enwotwe eye 8 days eno na lawyer anti kwajo votia ebe nkasa be bu high court say opinion ma mienu ye di kan no say court na ma ni bill eto so mienu ene say opo appeal na appeal ni ni wo mu nyina ne say what the court kasi ye high court ne say on not no nyen hwehwemu pa say secret court 90 days now or do e ma Akuapem Poloo sabi anu wa shedodo mu ne be ka say ha shedodo eni nti stress aso kebi wo wa ye de ma Akuapem Poloo kra enya fine sika na enu achikura bi enya ne sign bond say onye de oye enu ebio no ena ne kobra sa ene na court ne say ordinary ruling ebeba ruling ne ebra ye no no tem ha ko ruby ayita na otne kem say we prosecution astem ena we Akuapem Poloo lawyer and the kojo what answer astem no who ne say this court na say na edi atemu ba say Akuapem Poloo ko efiase 90 days no o say na mkwanso na ko edu ni say edi abo Akuapem Poloo na ye twa so pa wo ho a anka ya ma okra no eye efi ene ekosi infinsiam yensa inti si ama 90 days infinsiam yensa mu dia ena na so otemu akora o di achew eno eno gina so efe Akuapem Poloo enefua edu okno 90 days na edi ma na utwa mu 8 days no onko na onsan nkotwa ne aka ni nyina ye 82 days na aka no onko nkotwa ni nyina pepepe mra onsan otemu afọ ni san fi so e ka say asem ba ko a ne ntofo e ka ene se emedie ba mo en wen fa no e ma no eno e na court na a chere say e ba di mo fa ne busu ni bia betini ahye no pepepe na ya fa no nti na say de ene Akuapem Poloo e de no e fo sisi a me no person asemo yo ama ya da ase bibia se akire abesan badua ama brakwa mpofo Akuapem Poloo na say wo mo esan de no e kro no na asemo a ha dwene papa